Wayu samlau bana kejala asam mula doe le kejing im hadian bolangam jelop akwa omtro ko bana tan bernihat hak distrik Ribhoi. Kani kejing ja kelaja hak arpun rew trik jemang arajar arpusau hak kapor hap deng san baje bat rew baje janmiet. Kat kum kejing tip leo lom le thu bonu samla bala kla no ude blatip kerteng kemuran jit das na kasnong japuri gok hak kejala asam. Bali thu bonu samla ralit kash kne kawa omtro lembat ki parlok namar bagade kesni ublei hak bakinong juga akai pertai kismat bha banelit jingi shakne kejaka bat banit kai. Le thu ru bonu samla bala kla no lembat ki parlok jungu kelit jingi pengat akne kawa. Ndri sendat akapor hap deng san baje bat rew baje janmiet. Ko kala kiu kan bat unu samla lembat ki parlok la persyang ban mi no na kene ko Nreu samla bana kejala asam shimlala asatya ban posyarung ko tak ada dok balawan ja kene kejingja ke pesmusi. Wada pedeng kejing persyang ki parlok jung ban yarap yo. Hadin beliau jeng tip balok kene kejingja ki bor ka police outpost na bernihat lembat ki bor pulit ka special rescue team. Kilalit bran sekene kejaka nrei namar kejindum jo kamiet kim shimlala asyo ban se kamet. Nrei lalit persyang ban sei biang yaka hak arpunyo trik jemang arajar arpusau bara kepuar kadui beji yei kekenhuan jong ke special rescue team kelayo ban sei no akamet belara shanong po civil hospital ban le postmortem bat kibor pulit kinang penolong ya kejing toket halor kene kejing ja